For the trial for Mateka Julie midweek analysis Itamibe television Kenya Martin wakeli Whitlock mapigi tego motime idie chabet Itamibe television Machel wabene lock mapigi tego Tonny Kitara kacheki nobat mao giteka yoko wigi ikot madit be guru malupige dwoki mekwi wanyam kacheki kwidi Itamibe television Dulmen Nasas Mago Chualudano idue ya temis tu man magyar kamaleng jo magide kuno gitiga timu kwet gudon kinir manok meduguchen memeniwa clarification no report ngoba guno ki due pi luogi mwaki makar pier biki wie mapenga to magaken o idue wanyama kachil kwiri Itamibe television a midweek analysis La cho mauti mobile ikine mecha bet ya chake medwe ma ngwen unego lutena ngwen I Kampala I school za chen magi gwa yelo tena mateno inoni tieka duguchen inyin kot madit me Kampala menenno pero ka cheke bal me enotivo kingol pa kot ubichung nining wanyam ka chil kwedi Itamibe television a midweek analysis Kawanero report Ichabet man kit makaro kwere nyurati kabaleng ni pero tima pol du twal kama chao nano ki kot madit me guru kamenone ikindana maguchung metale wibie me beru le member parliament me pejele road division kamenone tie ikindana ma pol endo benano dana rio ma pigi tego mago kelo lok ma perte ma chel Tonny Kitara ma tie te party NRM o miu lok ma mere nyim kot ma kwaro chaden ma pol da Pijeme mongo ma en wajini uberu ma chalo bal ma nobat mao utiu kwedgi nyo timugi ikare me bitu kui tuwad ye moti me ininda pawi ya beach me duma chel imwakali bariyo kipiara riyo ya beach el now dongwa neno kakany ni aduoki me kui udugu nyuro kamaleng ni nobat mao ayo chamo kui mapola deda kinyi kui alibabero miya dek kipiara beach ya bongwen Mayana ye ki declaring me beru la meme parliament pe pejele road division ngat mo beru nambario beru father Charles Onen matie incumbent no kui aliba beach mia beach kipier beach and we are rio ento the contradicted part of it wanano ngat matie number deck aye ko beritika kelu ko ma pol ikom nobat mao watamo penye ni kauno ni ko kimio anga ma no por me minu ko me chaden me buora lokum kui no twer beru ngat mate nambario but we want to find out the reason ngom we number deck tiga kelu koko ikom number chel Tonny Kitara uchwalo kone bot la pirida Caleb alaga mayaro kamaleng the ground kinyik lok mukeno pigi tego makwako lokombal ikare me bitu kui mauti me put ki nera manok nyokidwe mapuru karo manok to twale ma chel Kiwajani ikare metimo campaign Buara Berutie Nobat Mao is accused of campaigning in the restricted areas. Kabiru mukene mao no eno mi report chat kabiru yekui malupe ki timetable onyone schedule magi kero. Sometime kamadok Tonny Kitara mi roberie inoro en Nobat Mao tie mao donye ano tiuki within that hours only me bito kuyo yo mano wego jomo kenedong they may not be able me turning up kainen Tonny Kitara ubino in the ground meno koko me achel Mario waneno willudano manatikin koko maki filing Mario nobat mao koko tiko mani utiu gichiling makaro li mea chilgi Pierre Beach memi yone bot dul me bol chopa mon magitie within the locality of Pejele Road Division kakameo cher kabitu ye kui mantikin koko maki wajini chadene twer berutie kenen ki kwere matut menyang mabede but kit machalo pulkare koko berutie and then chaden berutie beren wangeni pulkare the evidence ji manu nen makume makwako lokum chente dan magi bikelugi kagi twero yara tika melengdi chende ki miu botgi
i wel bakit mero bot dul me bol chop mon makoni gwakwa be temoniang nying dul eonim ko berutie i kom lutij pa electoral commission mainoni Tonny Kitara filing case i kom electoral commission ni lutij mamegi guber katima tending rally pa nobat mau kun gengi mio card your voter slip your identification slip i kabir mo kene ka kamenoni lutina ma poll guber ka nyodan mo ken ma pol guber ka nen kitma lok me kwi bi wor kwere kidong bene nen view pa lo bol kwi tuwat lok me bol kwi mo bene nda pa be bechi mano lenge i side pa nobat mau montikin ko mo ken mainoni ki yar bene kamaleng. And then ko mo ken obriti allegation that mau engage in restricted activities chalo radio talk shows mau timoge in a silent period. Of course ichao mano perwate nye karma perwate pian wangeo ni na me giki me timu campaign uberutie ya giki ni na para dek me duma chel magali bario ki piario bichel ma ki mi ni na chel ni na para ngwen me yueyo to set up everything but we mere finding out men yang awene ki ni na mene ki chawa mene radio mene but no but mau tiu kere me cherry talk show in the late hours onyo chawa mano perwate mane tikin koko maromo ngwen mapigitego ma nobat mau ma Tonny Kitara ukero ikom nobat mau gamaningo mau responded dismissively on social media, and of course wajati kamaleng I don't fight dogs mama loke winyone twer beru met nyo twer beru me anyera and the one pol kar wangeo kita nobat mau loko kwere I fight their owners full stop gigo mer loko ma chiek mer kumano Putrusikano motherfucker fatherfucker friendfucker sisterfucker. Donc la penyo berutier nenga ke ko mo wa nobat mau per responding seriously ituat lok me case magi ker kom en ma kwaro koro angwen ma pat mainoni Tonny Kitara ukero i kom la dit nobat mau twer beru pitian lok maramam ario mapapat ma chiel waneno miri kachiki neno pa nobat mau tie me cherati i beru ikindu dirma don gamete mamado ma kawa neno ngur kachiki lok mukeno berka were kin bing nobat mau tie ki mire me beru speaker me parliament me Uganda kamenori wote kachiki consultation berka timene for many days ma dano berka kwetu kineno bene giving full support ka nobat mau twer beru speaker me parliament me Uganda eni gwak twer bino ma chalo lok ma wel ko beri nobat mau pe twer responding i kom cases mage kerry kom en tuwat lok me kwi ki bito kwi mo kana matieni nobat mau go ber ka tele kingi kar mo karangech ki dan mo ken ma pol mo ga ki party NUP party FDC party UPC ka cheki incumbent father Charles Onen. And of course lok mo kana makobe di court dong tika miati kameleng mio ne marama pa ken bot nobat mau me gam lok man makwako ko magi kerry kom en inyim court madit me guru waneno tinni dong dire chok mada kineno mau dong manak me o nena pa ki nobat mau me gam lok makwako kit makot uyar kwere kameleng ikom ko diju mainoni Tonny Kitara o mio ikom en pero beruti Uganda ichabit man ki dwe metum dwe ma dek ki achake dwe ma ngwen la cho mo manyo nongone Christopher Acoli nyim eno timo bal matera dada menne ko lutena marama ngwen iskula chel e gaba daycare i Kampala kamedoni eno ngolo ngur lutena ngwen kado weka chel ki red maraja dada kot mai Kampala ka chikilu dirma don magitie ite dulme timo kwet the office of the director of the public prosecution gumo kamaleng ni ker ko marama ngwen ma pat ikom la dita okelo Christopher pe ban me eno timo mai kin lutino mago karo ki chan malet ma to wa ki ching Christopher okelo ayetie eteko Gideon Keisha again wrote utim and Seruyanga Ignatius kachiki odere Ryan man lutino mamwagi tie Rio keken pole lutino matena dada
kikero kogoman angwen ni kom la dit Christopher Okelo i court ma dit me Makindi Chief Magistrate Court ma kibi winyo piru i kom jim mokene ma eno timum dugune chene nyim court ni da bor me due me angwen Muhammad Alibario ki piari wi bichel mano kibi neno i kom kogo duju ni kingiyo i kachile chel ngomo time lu dir madon lu ngol kop gidiga temmu pimu kineno pero man mauti meni tien lo ngo ma wego la tien la cho man eno binum donyi gangkwan report miuni eno bino donyi gangkwan gam admission u chulu chen de weng e kar mo chulu chen de bena chi kimine kar u karro u cher di ba ka kamalo tien tiga tugoye ka o chako timo bal kiji ma bet ma en wor kwere me ngol luteno nyo ngol ngot luteno maramo angwen ki kabiru menom bal ma time ki schools man me gaba ali childhood development center matie imagine division e Kampala kwet matut pitutunu nyur kamaleng ni police wajini gangkwan eni food kilo rokobene kidong bene kitika temo neno schools mukene me gwa luteno ma chale daycare me beruki yo me gwa be beru padana ma be ki dan ma gibino ga donyo ka gamu luteno gwa gi donyo kat nyang lok mo kene ma nok ma tie gang kwan meno o mero go bet ki security ma be ki jeme mo ma konyo me pim kom dano ma be wek ma nget ma pio donyo kamelo tien tie no ko ke ngeyo tien lo ngo ma inoni eno kero en dugu pala diti kit ma ke kwano kere nyurni eno ko le America pimo ke maramo piario kolo kameno beru kuno ma chelo nget mo cher katimu gok lok me fuonye ikiet me kwan ilokom yorokom kije mo kene ber chelo ma chin en bono tingech me ber ma chelo dakta udugu chen iduma para chel imagali bario kipiari wa beach kadong uchako beru ka chet kilo nyorone biek bene wajo kamaleng la dite Christopher Okelo en bene tigi chal ko me bal maunero o mienne ma ikar mo karangech kadong udugu chen i Uganda man nyorni dan ma kit eni tigi pero 2 weeks ti kom en pen ki wani danne berchal wati kom pe yot to twal dan ma tigi pero ma dit i kom en u beru ka che kilo nyorne e bonga matie Kampala kado ag kunu dugu chako beru inua district matie ko madameno Uganda a day before u dok cheni Kampala katimo bal i kom luteno maket man wilo ko wadi ningo Uganda kan watika temo neno kit madano chungu to kwere kom bal man mainoni la dit Christopher Okelo eno temo ikom lutena ngwen manni donc kitiga temo neno ngol pa kot twer karni ning kinena ma chok eni kitimo kwet kawanero be report mo kene min wani president Yoweri Museveni kagota umium very short note ba pigi tego ma chel wachak ni ufoyo teach batek pa biri me mako la dit Christopher Okelo ma rio u mi chente bene makar miliona pa dok ot duji ka chele ma dek wajini court pala dite Christopher Okelo mirki ki duk chene te dero ka kama balo time ye ka ke nen kit me ke twer kar ke ki ngol ma be pingoma la dite Christopher Okelo utimo Wilobo kulu tie kaneno jemi mogo ma pigi tego mautime motor mwoke makaro Pierre Beach we bor angech kama nene dulme NASA ite yub ma dit ma temis 2 mission gumoko kama leng kago chwalo dano maromo a beach idwe katemo kwet kineno jemi mukene mati dwe kuno malupe kitetu dega nyo rockets matwer tuk cher beru kuno for 10 days report yara tika maleng ni joman maroma beach gu a gu cher dwe an kinera matinni mawatika mini report gudong ki nena maroma a dekke ken medugu chen ingom kawek gumi report makwako ngoma go neno ki dwe kunom weka mini detail chigu makwako jimu kenne kiet machalo bo ping ma a ki ingom ni oi dwe ka kamagen go donyo kie tie kanen kwere wot pa dano maromo beach mechere dwe gutiu ki distance ma pole makaro alip mi ario Pierre Beach we bo alip mi ario Pierre Beach we rio mi abier ki Pierre Beach we beachel in terms of miles kilometer alip mi angwen ki beachel mi abier Pierre Beach we chel merono ti bo ping ni wot matek magen gu woro ni ya ki ngom kamenoni imagali bachel ki mi abungwen ki Pierre Beach nono
dulme Apollo gu chwalo dana par dek dwe ikine kamaga meron doge no report magen go dugu kwere no nyuro jami mogo makire pat mada mati dwe ma wego polle kero ka chel ki kitma dan rom ko ko dwe kuno twer beru tek to twal but the bad report mo dugu chen imagale ba chel gimia bangwan ki Pierre Ber nono wajo kamaleng ni dege nyo rocket magiti kwere maga mero mechere dwe o ber ki pega ma tegara da ma wego bene dan mo kene ko gu ruin ki dwe imaga mero donc kwet beru tie pilugi mwake ni duju kay chako ni chaka magali ba chirgi mia bangwan ki Pierre Bero ni o kere magali ba rio ki Pierre Rio wi bichel mawati yeni kelo mwaga makar Pierre biki wiye mainoni tet metep to rocket no dege matwer cher ma bela boy pero o berkati me so ke timo trials kaki chwaro dano marama boro mukena mago chere dwe kunum the historic observation nyote wakama leng ni jeme mogo ma dana bor go cher guno idwe konom tiye ginachel ma kibora bone vavil of creatures matie ituare meko porcheng meko nyao ki idwe kono manen chalo ko at nyonen chalo wall ma gino mo cher temo donye ye kono imwaga makit magen gi wajo kere gi wajo ni ter mwoke makaro billion achel ilep me mwono gengi borne de giga years makelu mwaka erni tie iwelme 1.3 maka laro kelu mwoke makaro billion achel kolo mano ki tero ki gine nyo lemi seni mwaka mano gine no ri kere iwilo baga kany eno beru tet palo ba beru tet pala twitch manyeti kitemo kweto ni gini dori mwaka makaro billion achel kolom report mo kene miyo bene kama lengni due kage diga rwate gen gi cheng ilep magen gi bode de solar eclipse nyuru kama lengni tuak lobo kachit gi tuak due magiti malo kunum vurale ko chel madugu ping ka kamadano berie ka kama wanati ye ilobo man me bankon kila pena nyuru kama lengni tuake tika were tuagele ko chien mo dok tui ku por chien ki mari due kono ti ma lengero wero gimin wa result di chien pol kare kagi diga rwate gi due kelu tibu nyone di image no shadow tibu mano beru kala ne beru remu kala ne beru chol kala ne beru no pat ki kitma ikine mo ke Pierre big bo kar ngej makawno ni chien gen gi due gi diga rwate kwere nen kitma no beru kwere nyurne gwakar kene imaka Pierre Beach wia kiwi mo karangechi ene yo bero rwate pa chengi due nyo gwak rwate pa due ki cheng ki ngom mano tipiwa original por kikin kare man twer ber pia duki pa jimo kene mono gwakar kene timem dara bor magid gu beru tie te dulme Apollo mai kine ka magali ba chirki mia ngwan ki Pierre Ber go chere due gu mago chal pa jami ba pigi tego mago dugo kere chien ping o konyo jomo kene me timo kwet ni o tin kadok jomo kene gudong the key mission moments communication blockout pedana big maki twalo gini nyorne dulme nasha guberu kiker me ruenyo kupe kingi pede ke Pierre ngwen ni chake ni ma gen go cher gere due ni yo ikarman but kwet ma go mi nyorne de ke Pierre ngwen mono dana beach eni ni jo beach giti due ono giti ka cham ka cher kinongo jema mara ma gen go wor kwere chiki temo nena wachini ene gwa go ber machalo gap mongolo kin coupe ikin dana bor bat o mi la pen ki luor twin dul menasa mageti igankan badit me nyonyo meneno kwet ikum dan maket merni ngolo coupe pa jo man mageti due pideke ka Pierre ngwen ko almost tiga o chawa chiel mainono kelu duagi la pen ma pola de ikwet ma megi iluna eclipse yar kamaleng ni vure magino miu la gamne ki chako nying vot due nyo vot chieng vot due mau lenge dok tu ku por chieng keeping iloboni ki miu nying bota commander rate wasteman ka che ki dagane makono ren Carol mau time bangali bario ki Pierre Rio nono meni po PNP attack total meneno ket ma jo ba ket menom gen guti ukere respond per president me lo America Donald Trump wajini Johnny guti ma tek gudong ki nena Rio ki ken
nyur ni tien ni da bor ni da pa no gidiga dugu chen ya ki dwe ma biak tien ka gu dugu chen o mer go cherti White House ilo America kama no gibe rwate icham ka chel ki President Donald Trump me puono gi matek pigin magen go timo pijema pigi tigi kwet piana bo ilu ker pa lu America cher mal dok por kilo mokene pitian ma chel menyang kai space kuno nyoy dwe twer beru ka bera chel ma dano dong romo ko ye ma be de twal dugi chem nyuro kit man gibe dugi chem beach ini andwa pa me dwe mangwen biak tin gibe dugu ichawa aye gibe dugi kine ka chawa Rio kida ke kabero mene chawa makawa logo i del chol i chem bichel aye gen char kwere manyeri ki kuno ni gibe dugi chem beach endo botlo kany ilobo del chol no gibe char report nyurni chawa pa del chol ikine ka chem bichel aye don't get dugu kere. The future outlooks of the mission pa Joman me dulme Nashas Temis gitiki nero me chwalo dana ho ikine kamara alibario ki piariwa boro mano gitwer cher ka kwo idwe kunum mano kibone Atemis me angwen kama kelo dana ma pigi tego de twal me cher ka neno ka gramo beri dwe kunum raka mi dana ma go cher dwe ini ana maketman wachake the distance me aki ngom me cher space nyo dwe ka kama gitiye watiki miles ni yake ngom ni cherry dwe tie alibario mia beach ki pierre alibario mia beach ki pierre alibario ali mia rio ki pierre beach we rio mia beer ki pierre beach we bichel ni yake ngom ni chero kere dwe the total travel pa joma go cher dwe birbo to twal go war miles ali mia bichel ki pierre bungwen we beach mano what mamegi ikin crew mago cher watiki rate the Wisman Victor Glover, Christina Koch, Jeremy Ashen, Meron NTA annually Canada, Mathieu Kindano. What mamegi tie kitma ki gor kwere ni chero pitemu ki kar ki kwet mabami la gam ikom jem mo kan ma pigi tego. Mana ye gen mawtime ma put dong down tiga kone meneno kitma wilobo ubi kobo kere dan mo kene me chere duwe. Midweek analysis itamebe television. Subscribe, share, like, and comment. Wilfred Acoli.